warangiza buri cyumweru ugapfukama. Reka rero mbereke aho ikinyoma ngisambure bije aho bigiye. Nzanira ikindi gitabo kiruhu. Ngiye gusoma amagambo makeya, mutega amatwi mwumve. Ndagira ngo mutega amatwi mwumve. Niba ushaka gukiza agahanga kawe ugakize, niba ushaka kurambiriza ku binyoma byawe ubirambirizeho, ariko umenya ko igikwiriye umuntu ari ukumvira Imana. Iki gitabo bacyita ngo iki? Iki gitabo bacyita ngo iki? Nshaka undi muntu wa gatatu ufata mikoro agafata kiriya gitabo. Nshaka undi muntu wa gatatu ufata mikoro agafata kiriya gitabo. Nta wundi muntu wa gatatu uri hariya. Undi muntu wa gatatu aze afate kiriya gitabo. Nta wundi muntu se turabona wadufasha gusoma ngo nawe bamuhe mikoro. Ntawe. Shefu Gidari hehe? Banguka fata kiriya gitabo. Baguhe mikoro. Uwo muhungu wundi agiye kurambura Bibiliya yera. Maze mvuge ku kantu bita amategeko y'Imana ho gatoya mwumve neza. Bibiliya yera kuva nugera mu rugo ufate Bibiliya yawe uje mu Kuva igice cya 20. Kuva igice cya 20 tugiye gusoma duhereye ku murongo wa mbere. Muri Bibiliya ntagatifu ni mwiyibuka Misiri umutwe wa 20, naho tugiye guhera ku murongo wa mbere maze twumve uko bivuze neza. Muri Gatigisimu turasoma ahantu bita amategeko. Niko byanditse. Amategeko 10 y'Imana. Amategeko 10 y'iki? Y'Imana. Muri Bibiliya yera umutwe w'amagambo wanditswe ngo iki? Imana ibwira Abisiraheli amategeko 10. Imana ibwira Abayisiraheli amategeko angahe? 10. Muri Bibiliya ntagatifu muko uri kubona ayo magambo manini yanditswe ngo iki? Amategeko 10 y'Imana. Amategeko 10 yande? Y'Imana. Si nutsindwa ubwira Imana uti Imana baranyobeje mbishurira nanjye ngendere mu nzira yawe. Ngaho mudusomere, tugiye kusoma itegeko rya mbere. Reka mpere k'uyu mukobwa maze adusomere. Dore itegeko rya mbere rihereye aha. Rihereye aha. Ni njyewe Uhoraho Imana yawe wagukuye mu gihugu cya Misiri. Ni njyewe Uhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Misiri. Mu nzu y'ubucakara. Mu nzu y'ubucakara. None ngiye kuguha amategeko yumvirize neza. Irya mbere ngaho risoma. Nta mana zindi uzagira kereka njyewe. Nta mana zindi uzagira uretse n'abantu b'Imana. Amena. Nta mana zindi zishakwa uretse Yehova. Muri Bibiliya yera se niko byanditswe dusomere. Imana ivuga aya magambo yose iti. Imana ivuga aya magambo yose iti. Ndi Uwiteka Imana yawe. Ndi Uwiteka Imana yawe. Yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Yagukuye mu gihugu cya mu nzu y'uburetwa. None reka ngo amategeko ijya mbere. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Birahuje bantu b'Imana. Ntabwo bihuje.
ntukagire izindi mana mu maso ntukagire izindi mana hehe birahuje muri gatigisimu banditse ngo iki aho hari amategeko urajya usenga imana imwe gusa uzaba ariyo ukunda gusa. birahuje ijana ku ijana. Mbega Bibiliya ngiraba nziza, haleluya. Jya uyisoma ugigira uburyohe budasanzwe. Tugiye rero ku itegeko rya kabiri, ubwo ntituvuye ku rya mbere. Biriya bitabo byose mubonye bihuje, ngaho rero jya ku rya kabiri. Cyose cyaba gisa n'ibiri hejuru mu kirere, cyaba gisa n'Imana iri hejuru mu kirere, cyangwa n'ibiri hasi ku isi, ntuzakore n'igisa nanjye, reka wapi, cyangwa hasi mu isi, kandi ntuzabiyoboke. burya muragira ngo abadive turasebanyaga. Kuko Imana yawe ari njyewe uhoraho. Ntuzapfukama imbere y'ibyo binyago by'ibigirwamana. Kuko Imana yawe ari njye uhoraho. kuki Imana yawe ari njye Mana ihoraho, Imana ihabwa icubahiro. Nkaba Imana ifuha, Nkaba Imana ifuha, ihanira icyaha cy'ababyeyi mu bana babo, ihanira icyaha cy'ababyeyi mu bana babo, kugeza mu gisekuruza cya gatatu no mu cya kane, kugeza mu gisekuruza cyabo cya gatatu no mu cya kane cy'abanyanga. Nyamara bankunda ntibapfukame imbere y'aya mashusho, bagakurikiza amategeko yawe, bagakurikiza amategeko y'Imana. Haleluya. bagaragariza ubudahemuka bwanjye, bagaragariza ubutungane bwanje. ingoma ibihumbi, Imana ihabwa icyubahiro. Muri Bibiliya yera banditse ngo iki? ntukiremere igishushanyo